Maya pa sisilimpo kaya katamungan, Miyerkules, ing labing duwang Domingo, ning karaniwan na panahon. Pakiabetala po king kaya katangban lalamisa, para king kapasalamatan ng Reverendo Padre Edwin Belay, king kayang sacerdotal anniversary, Lito and Lori Safanta and family, Mr. and Mrs. Rico and Veronica Soriano and family, para king kapasalamatan king Aldoning Kebaitan, Tony Gozon, Agnes Magpayo, Remedios Peña, king kayang 79th birthday, Jem Di Mabuyo, Alex Santa Cruz, Renevilla Bamba, para king personal kayaduanan, Milan Tan, Fer and Fe Kailaw and family, Liza Malyare, Joy Espino and family, Bernie Baby Hanson and family, Jocelyn Rojas and family, Lynette David Nukong, Vic Endel David and family, Phil Janet Castro and family, para king malagwang kapaildanan, Virgilio de los Santos, Maria Maida Luta, William Kapinding, Percival Manalastas, Gloria Sampang, Maria Luisa Sindak, Angelita Coronel, Amy de la Cuesta, Stephen David, Jennifer Manarang Canlas, Ricardo Cruz, Augusto Santos Jr., Reynaldo Aguila Canlas, Teresita Lumbang, Marlon Pascual, Jocelyn Sampang, Hilda Torrio, Amador Gomez, Gabi and Carl, Falmacio Vargas, Jan Marie Rojas, Ernesto Dizon, Rosalie Lacson, at hanggang kakaluguran at kamag-anak kamasakit. Para kingalan hanggang kapainawan, din kapatatang Miyango Nabie, Ramil Dizon, Catalina, Mervin, Rosa Reyes, king kayang death anniversary, Lolita Hara Sr., Vicente Aifil Honorable Canlas, Manoling Santiago, Magdalena Ferrer, king kayang 40 days, Perla Sula, Leonardo Agimatang Jr., Purificación Corpus, Erlinda Kulala, Stephanie Suangco, Ireneo Olalia, Consuelo Guarin, Isabel Reyes, king kayang death anniversary, Angelina Palo, Teodora Apongdora Canlas, Dr. Brian Bu Canlas Gozon, Daniel Alison Roque, Maria Rowena Andin, Aileen de la Cuesta, Laika Aguilar, Maynardo Mabanta, Maria Teresa Morales, Father Jason Miranda, Hernando Basilio, at ding sa Balang Kaladua, king Purgatorio. Talakad tamo po'y kantang dalit tapamkulat. Balayana talatuki, balayana mituburan, balayana inawus mo, balayana pinili mo, balayan mo o Ginoo.
Sing ligyo ning pananganak, panimbalan ni Espiritu. Amen. Ing grasya ni ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, ing pamakyagom ning banal na Espiritu, manatili sana kaya kayungan. At kaya ka mo rin, Maya pasisilim po. maya pasisilim po among. Ing Diyos burina maging tamong mabunga. Adet ang bunga tamo dapat manyaman lang. Ela mapait, mayumol lang. Maswelo lang makinabang dahil nga liwa. Kailangan maging mabunga yung kikatangbi. Dapat na yung kay pakaisipan tamo itang proseso, itang detali. Na kayo ni maging problema tamo, haliwaman tang nagong maging resulta. Panalangin ta kayong Diyos, yung biya tamo maging tuto, maging tang tunay propeta, maging tang tunay talaturo. Mo kayong sasabihan tamo, na kayong maging bunga ng ugali tamo. Karing panahon, may kasala tamo, may kulang, mangyatang kapatawaran kayong Diyos, kayong pamagkulang. Itangan po, Magkumpisal ko, King Diyos, amayupayang tuto. At kaya kayo kapatad, kulimi kasalak bina, king isip, amano, at dapat, at may luwang kakulangan. Ulinita, ipanibala ko ka Santa Mariang Kapilan ng Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. Ing Diyos sa may payang totoo, pakaluluan na katamot, kim pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala ng tangan sana, kimbye alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulo, Kristo pakalulu, Kristo pakalulo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulo. Malalangin tamo po, ganakantala, rin kaya katang intensyon, rin kaya katang panalangin, kayang misang iti. O Diyos, may payang totoo, at kapilan man malugudaig pa, mapangingat mo, miras kesa na king lipat, ning anggana ning lahi, king balayan, karing puso, daring sablang mabye. Ding pader, pakakabat, kapamilatan mi, kempilatan mi, makapamunglasanang pamanatol, malasaklasan na reti, lalam ning alino, ning makayatsyat mong gamat. At itinganadon mi, kapamlatan ng Ginoong Jesucristo ng anak mo, mabibiyat magari kang biyamot king umento ka ng Banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang iba't kin libro ng Henesis. Dimdam niyang migsalitang Abram, ing Ginu, king kapamilatan ning metong amalikmata. Katatakot Abram, ako ing kekang kambilan, at maragul ing galan, ing biyako keka. Dapat nga ng Abram, o Ginun Diyos, nanungulaga na ningibiyem mo kanako. Nung sakaling mateko, kung ala kong anak, Ielisar at tao Damasco, apanibalang ko, himpi bale-bale ko, yang pamanang ko. Emuk pa pigkaluban anak, at ing pamanan ko, metong yakaring alipang ko. Kanita nga na ning Ginu kaya, aliway Eliezer, sarili meng anak, ing maging talapagmana mo. Tiki ni Abraham, luwal na ning tolda at ngana. Talangakat lumawek imbanwa, at bilangan mula ring batwin, nung arapat mo. Makanyan la maging karakal, ding maging lahi mo. Mitiwala yay Abraham king Ginu, at wuli na niti, meging katanggap-tanggap ya, king Ginu. Kanita sinabi na kaya, ako yung Ginu, akinang wake ka, ibat ur ding kaldero,
Bani biya keka iting labwa dayti, bilang kekang bandi. O Ginun Diyos, makanano ko nga balong bandi kayti, nga nang mengutang Abraham. Pekibat ning Ginu, pagdala mo kong metong nga baka, metong ababaying kambing at banwatwa, metong alalaking tupa at mo naman banwatwa, metong batu-batu at metong pitsun. Dela na larete keya, sigsag na la at binili ning kabangal, tulid ning kabangal na. E nala sigsag ding ayop, dikpan dalang ayop a witri, dapat inabuang na lang Abraham. Inyang lalbog ning aldo, mi patutudyang manyaman ni Abraham, at detanganin ning makapal at makatakot adalumdum. Inyan lumbog na ngaldo at madalumdum na, linto yung metong akalang abubusok, at yung metong amilalablab at ukil, pilatan daring mesagsag a animal. Kanitaya may kipagkasunduing Ginu, kang Abraham nga na. Babya keng labwa dayti, karing maging lahi mo, manibat king ilog ning Ehipto, angga king maragul ng ilog ning Euphrates. Ingamano ning Ginu, Salamat, King Diyos. impakibat tamo, ing Ginu ene kakalingwan ditman, ing kayang kasunduan. Ing Ginu nakakalingwan, ditman ing kayang kasunduan. O munya kayong kapasalamatan king Ginu, maus kayo king kayang lagyo, sablang kayang depatan karing tao, kaya kayong sabihan. Dalit kayo para kaya, dalitanan niya ang kapuryan. Ibalitayo ing makapagmulala ng depatan. Ing Ginu nakakalingwan, ditman ing kayang kasunduan. Tumula kayo, uli ning banal ng lagyo. Gustan lang tumula, ring sablang sasamba kaya. Panintunan niya yung Ginu at ing kayang sikanan. Ing pamagdulap kaya, eyo sana kakalingwan. Ing Ginu nakakalingwan, ditman ing kayang kasunduan. O lahi ning Abraham, ake kantalasuyo, o anak ng Jacob, a pinili na ning Ginu. Ing Ginu yung kakatamon Diyos, ding kayang kautusan, para king mabilog ayatula. Ing Ginu nakakalingwan, ditman ing kayang kasunduan. Ene kakalingwan ditman, ing kayang kasunduan, ing kayang pangako, karing libu-libong henerasyon, ing kasunduan agewana kang Abraham, ing pangako na kang Isaak, deti ti paranalangan. Ing Ginu nakakalingwan, ditman ing kayang kasunduan. Talakad tamo po ban parangalan ing mayap a balita. Alleluia. 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 Nuan la retang tinupad king amano, kambening pusong mayap at mapaminto, at may natilila angga king mikabunga. Alleluia. 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 Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya kaanti mo rin, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. Jesus nga na karing kayang alagad. Mangilag kayo karing propetang eto to. Daratang lake kayo, makabalat lang tupa. Dapat king katutuanan, aso lang gubat ang mabangis. Akilala yu lakin dapat da.
makapanagtalkawaring ubas, karembong gabilya, o higos karing dapdap. Halika, ing maya padutong, maya ping bunga. Dapat ing maro kadutong, pakinabangnan ng bunga. Mamungang marok, abunga, ing maya padutong. At may mungang mayap, ing marok kadutong. Imbalang dutong ay mamungang mayap, kuturan niya at gawang panangab. Makanyalangan makilala ring propetang etuto, king kapamilatan ning dapat da. Kapatadig may pabalitan kaya katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. By their fruits you will know them. Akilala yula keng karelang bunga. Wapi naman. Nung yung bunga, biyabas siya, di biyabas siya. Bunga, santulya, di santulya. Nung bunga, sampalok ya, di sampalok ya. Akilala me, ing tanaman, keng gayang bunga. Eta na po gagawang complicated, etang drafting ang po, etang other approaches. Pero makanya naman in tao. One time I was invited to bless in a funeral mass of an old woman I never knew. I never met her. I never knew her. Pag-bless da ko po king meto nga mete. Kaya mang kilala. But I knew her children. I worked with them professionally in the school and I knew them as volunteers in the church. Kilala ko rin anak daw. Nya pintalang kitang imada, binles ke. Kanta kay pay kitimada, nya tangachunay keng kabaw. Pero sabi ko, balo ko, maya piyay mayo. I know the goodness of your mother. I know her patience and perseverance of your mother. I know the dedication and I know her kindness. The children and the family were suddenly wondering because they know that I never met their mother. Magtakala po rin anak. Ba't nga naman kilalang Father Imako at sabihan ng mayap ya, masipag ya, matsagaya. Mayap yan tao. But my father said, because I knew her fruits, ikit ko nala, tatakman din bunga na, her children and family. Aranasan ko na yung kaya pandaring anak daw. I experienced the goodness of her fruits. I witnessed the patience and the perseverance. I felt the kindness and dedication of her children. You mirror your mother. You mirror your mother. You are her fruits. And I thank your mom because of you. Akityo po rin kaya pandaren tao, hindi kaya may magkilala yung pengari. Pero akit mo, ang tila kayap din anak daw. Nya po tang makanyan, you give your mother and your brother a good name. Di din yung maya palagyo, din kaya kong pengari. Ikaw ng anak. Uling ikayo at ako, bunga da katamo. Akilala ming metong ataw, karing kayang meging bunga. Kanita ping na 90s yata ita, ting group of singer, MYMP, nga no. Make your mama proud. Make your mama proud. Sana rin, pengari ipagmaragul da kayo, karelang bunga. Itang kaya kayong pengarit pamilya, pagmadagul da yung meging biyayo. Our lives are connected. We influence one another directly or indirectly, even in a remote way. For we are fruits of our life together.
Nga na po minsan, I heard our Archbishop Dong Lavarias said and even made a poster out of it. I could not remember the exact verbatim or the words, but it's something like this. Spirituality is an interweaving of our lives, our aspirations and struggles, our losses and gains. Yung kaya katamong espiritualidad. Mo itang kanya-kanya. Kaya kang pangadi, kakong pangadi, kaya kang misa, kakong misa. It is an interweaving of our life together. Yung kasakitan tang dadalanan, yung kaya magkamalitang abe-abe, yung kaya katang biye. Yan, yung bunga, yung kaya katamong relasyon kay Diyos. Nga na panitang meto ko nga basa, the joy of parents is knowing they have good children. Ing tula da kanu ren pengari, aliwa man tang engineering na ako, architect na ako, makwalta la rin anak ko. Aliwa man po ito. Pwede kasing makwalta yung anak mo, ngayon naman mumuli. Pwedeng matagumpay ang anak mo, ngayon naman magana ka. Pwedeng biyasa yung anak mo, ano naman kasabi rin kapatid na. The joy of parents is knowing they have good children. Regardless, arkitektura, matas la pegaralan, o simply labye. Pag maragulyo rin may gimbunga yo, uling mayap lang. Kadua na itang may kapag-aral lang matas, o meging matagumpelo. Nya pinengkay I hear grandparents and parents sabiendo, why the generation of today are different? O makanyang kayo, ikaw ang anak ngayon eh. Yan panahon mi makanyan. O di kayo makanyan kayo. Maybe we should also ask ourselves, ingkot na nyo, ita mo, liwari ng anak. Bakit? Bunga tala. Ita mo, panibatanda. Impamiyabe-yabe mo. Impamagaruga mo. Pamanantabe takrela. Alimbawa takrela. Ing oras takrela. Ing atensyon takrela. Yang maging bunga ning biyeda. Maybe parents are asking, ba't ganitong ugali ng anak ko? Ba't ganyan magsalita ang anak ko? Ba't ganyan mag-isip ang anak ko? Baka naman, wala ka naman relasyon sa anak mo. Hindi mo naman kilala ang anak mo. May oras ka ba sa kanya? O may mas oras yung internet sa kanya? O mas maraming oras yung pinapanood niya sa kanyang iPad o computer? Kaya nga, kumisan, yung bunga ng ating buhay, it's part of our negligence that we are distant. You may be living together in one house, so near and yet so far. Maybe, as we say, our children and the next generation are the fruits of our life together. Let it be our mission to make our fruits sweet, healthy, beautiful. Pangandita mo yung maging bunga ng biyata mo. Dahil nga ka rin, magilang mayap o mas mayap kaya kata mo. Halimbawa, in the process of education, potang mag-aral ka, makakasora, gigisang ka maranon, manigaral kang mabengi, ka makapamyalong. It's a long, tedious, difficult process. The learning, the preparation for life. But when you are a student and you are a parent, always reminded of the fruits of education. Nani maging bunga ning pamag-aral. When you see the fruits, kamainip, makasadya kang manaya, makasadya kang magsakripisyo. Or even kareng kasal, weddings, kareng kakasal. Nung ating kong kakasal na paunakan, pengari, ating kong kakasal ayanak. Elaborate and expensive weddings, itang mal akasal, itang kasala dakala detalye, at yung bulaklak, dakal, ang po pang bula-bula, ang po pang kasok-kasok, ang pong butterfly. The details of the wedding are not the focus, but the marriage, the life itself, and ultimately the fruits of marriage, the fruit of their life as family. Focus on the fruits. Remember the end of the mission. Hindi kaya ko pareho ugali, kaya ko pareho itang paintungula na.
Ita maging bunga na, yan parati tayong isipan. Anya po tang parati ka mimisip kayong malaot. Mo na maragul problema yung detali. Nakamitatas presyon kayong malating bagay. Halimbawa, pagawa tayong kaya katampisamban, alayang tiles kayo ng libutan. A few weeks ago, nakalikabok. Potanggawan din pa kanya ni mas malikabok. Sometimes you don't want that process kasi makasura, karinat. Magastos pa. Then kaya pamaligwanan tayo. Tanang mura, tanang mabilis. But when you see the process, isipan mo ita resulta. Masanting, maglambat. Mateta na, masanting pa. Igicho pureta kaya katamong garahe. Igicho yung flooring ng garahe tamo. Baldosa lareta. Matuana. 1960s na pa siguro deta na yan, sigura. Pero yung bunga da, chupageri. Matibe. Yan ang mitagan. Kaya tamong matuang kumbento. Paneta mong isipan tang maging resulta. Tama malagwa. Ta sasamal. Iti pangadita mo. Anti mo keng obra. Management as a process or management as result and output. Nang kay keng obra, mitataltalan ta keng proseso. Mitataltalan keng detalye. Pero yung maulagan na yung maging resulta. What will be the output? What are the results? At the end, what will happen? And how it ended? Halimbawa, kayong opisina, sometimes it's the mindset. Human resources, they are not input towards another output. Kunyari mo po kanita mag-aral ko, yung kanong business ba kanya? Input, process, output. Kanong input din, magobra, human resources, pondo, makinerya, materialis, management processes. Ba't piyabenaber mo magiging resulta, tika produkto. Makalungkot po tang lalon mo yung tao, input ya mo. Abeno rin materialis, pera, makina, po pa rin proseso. Nya nung tipiran mo yung materialis, tipiran mo rin pera, panyagad mo rin makinerya, makanyan, impalalawe mo ka rin tao, po makanyan. The people are not only means to an end. Human resources should not be treated as an expense or an overhead. Gastos na rin tao nga rin Nya, bawasan ta na lang mo, lakota na lang. Bakit? Di nga liwa kasi isipan tayo, tang pera, tang tubo, tang panakitan. Remember, the people are the end of the process. Christians. If you are a Christian businessman, deng tao, lagamit. Deng tao, mo kaya ba kayong gastos. Deng tao, kaya ba mong magobra niya, maging matagumpay. Uli da. Mo kaya ba ng proseso. Ila, o batating negosyo para karela. They are the center of our mission, our people. Usually, karing negosyante, sabihin da, bottom line of usual business organizations refer to the net income, to the net earnings, to the bigger share of the investors. O ito, yung maulaga ka kayong negosyo, itang tubo kayari, manakitan na rin negosyante. Mala na pong marok kanita. Ya mo yung maging bunga ng negosyo yung pera, pera-pera na mo. Lenyo rin kaluwang bansa. Kanita, kayong Singapore, sinabi ng karelang presidente dati, let us prioritize our economy. Everything will follow. Family, relationship, and society. O ito, pinrioritize din ang economy. Obra, pera. Makwalta na lang. Pero ngayon, alalang anak. Alalang apo. Alang magmana. Alang manyundo. Balo ya po yung Finland. Meron nga rin peka masayang bansa. O ito, alalang tao. Kalupanan ni Japan, negative population growth. Nabisang may kainak. Importante tilang pera, komportable la. Do paulagan din tao. Dahil mismong anak. Ngayong abortion, ordinary mo. O ngayon nila.
Makisabi lang immigration ka rin para mag-obra. They did not realize deng tao ilarem bunga. Kaya ngarapan ng Diyos, nganapin, you are the apple in my eye. Anya suggest ko, nung negosyante ka, mo metong yung kaya kang bottom line. Mo metong kaya kang paintungulan, metong kang bunga ni kaya kang negosyo. Nano ito? You call it multiple bottom line. Itandakal niya maging resulta yung negosyo. Mo pera, mo negosyo, may nakitan ka. Ali, may I suggest some? Kunyari mo, yes. Make your investors happy with their net income. But also contribute to the healthier environment. Pwedeng may negosyo ka, sinira mo na yung maningilog. May negosyo ka, pepaluwal ka na pollution. May negosyo ka, nakakarakala basura, iksemo kayong sapa. No. If you are a good business person, the fruits is income, yes, financial income. Another fruit is you contribute to a healthier environment. Pwede mo naman, potang magnegosyo ka, imeto pambunga, you have fulfilled and growing employees. Masaya la, daragul la, mababiyasa la, di kaya kang talaga pag-obra. Nano pa po, you contribute to the community, the vibrance, the learning, and the growth of the company. In community, kunyari mo, kaya tisapang bato, dahil mga ragula kumpanya ken, sasawp lang kaya katamo, kaya tabalo tapo. Siguro bagya-bagya rin, haliwa. Pero po tang margul kang kumpanya, sana makasawp ka rin tao, nung nuka rin ka manakitan. Kaya ba't yung mismong kumpanya, it is learning and growing. Itangaw sa danita, giving back. Mamiyena ka man. And those are parts of your bottom line. They are beautiful, sweet, and a variety of fruits. By their fruits, you will know them. Misan po, ating ortelano, may papagkwento la, nung makanano dang atad, ingkarelang pupul, ketang mikigabon. Ding ortelano yata, limala, maraguling gabon. So, tino pong pupul, kanya-kanya, pilan hektarya. O nga anak-anak lakeraklan, diyan yung ortelano. May nga mateno rin pengari daw. Manatad lang pupul kay mikibandi kay gabon. There are farmers who harvested and they are supposed to deliver their grains, their harvest, to the landowner. But they debated on the process. They debated on the way. Sabi nung isa, diretso na lang tayo. Diretso na lang tayo para mabilis. Papunta sa bahay na may lupa. Sabi nung isa, wag na lang. Kang diretso, maraming magnanakaw dyan. Suggestion ko, dumaan tayo dito sa may bundok sa likod. Walang magnanakaw dyan. Nag-complain yung number 3. Sabi, wag tayo dyan. Walang magnanakaw. Ang layo-layo naman. Mapapaguran tayo, talagang matagal. Sabi nung isa, dito na lang sa kanan. Meron akong alam na shortcut dyan. Mabilis, walang magnanakaw. Sabi naman nung isa, ay, wag tayong dumaan dyan. Maraming tinik at maraming bato-bato dyan sa may daan na yan. Mas mahirap. Baka masugat tayo. Hindi pwede. Sabi nung isa naman, kalima, dito na lang tayo sa shortcut. Oh, sabi nung isa, maraming ahas dyan. Ano yan? Maraming mga wild animals. Dangerous. It's forested. Kasi gubat yan. Maraming ahas at maraming mga mababangis na mga nanda dyan. Pwede tayong kainin, masaktan tayo. So nagdebate sila. Debate. Tinanong nila yung matandang ortelano na dati nang naghahatid ng bunga ng kanilang ani doon sa may lupa. Panginoong may lupa. Sabi nila, saan po pinakamagandang daan papunta doon sa bahay ng may-ari ng lupa? Sabi nila, diretso po, di ba? Di ba, dito. Nagdebate na naman sila sa harap ng matanda. Sabi nitong matandang ortelano na naghatid na matagal nang naghahatid ng kanyang ani sa may lupa. Sabi ng matanda, alam nyo, pagkaharap nyo ng may lupa ng ating ani, hindi man niya tatanong saan ka nagdaan. Saan ka nagdaan? Diretso, kaliwa, kanan. Ang tatanong lang sa iyo, kumusta na yung ani mo? How is your harvest?
Kumusta yung pupul mo? Mayap? Masanteng? He will never ask kung nuka dinalan. Sometimes you are so confused and so stressed with the details of our everyday means. But the grace of the gospel reminds us we will all be judged by the fruits of our life. Kilagyo ng igpaampo ng anak, panimbalil Espiritu. Amen. Talakad tamo po. Ing pangayatyo ning wad a propeta, metong yang masakit na problema hanggang ini. Makanano tayong akilala yung propetang tune at inubod ng Diyos. Ngaman na langin tamo, Ginu, dinan mo keng tutong propeta. Ginu, dinan mo keng tutong propeta. Para ka ring pamuntok ng iglesia ng Diyos. Itururasan ng malino ing katutuan, bang maglagwarang ang tinsyan ding tao. Ipanalangin taking Ginu. Ginu, dinan mo keng tutong propeta. Para ka ring pamuntok sibiko, para tila sanang maigit ka ring tutong talaturo keng reliyon, amalyaring magkapilit manikwa, king karelang panlalawe, ipanalangin taking Ginu. Ginu, dinan mo keng tutong propeta. Para ka ring melin lang kapamilataning wad a propeta, akilala rasana ing karelang kamalyan, at magbalik laking kawa ng Kristo, ipanalangin taking Ginu. Ginu, dinan mo keng tutong propeta. Para kaya katangan, parati tasanang matalino, at maingat bang ikata alin lang ding mapamirahit. Nunebagkus tapat tang tukyan, ing turo ng Kristo. Amiyayatad kaya katamu, king kapamilatan ding ating upaya, king kayang Santa Iglesia. Ipanalangin taking Ginu. Ginu, dinan mo keng tutong propeta. Ngini po, adwan tayong sarili tang kapagnasan. Gino, maging kesanang maging mabungang mayap, kinggi kaming biye. Bakit ang maging tutong talasuyo mo, kinggi ka Santa Iglesia. Itingan na doon may kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Ang anak mo, tiyungen iarap mo, hinape at alak, karelang yayapang, bunga ni pagal, isip at lugod, gawan mong matapang, ayiling anak mo. Ulim balumi, tutulang maluka, gawan mong karapat dapat, tanggapan mo, Ginoo. Talakad tamo po. Manalangin kayo kapatad, bandating katang daon, matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayan tuto. Tanggapan niya sana ning Ginoy, tindaong karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakatam ka sa plala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang, tanggapan mo sana reting kaya kaming sakripisyo, ating meto nga banal family bayan regalo. King pamidaon mi, king mission ning biye, kaya kaming tinggap, at tanggap mi naman sana ingkalam ni kaya kang sarili. Itiaduan may kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo nga, At kaya ka antimorin, yat nayo reng puso yo. makayat nanong King Gino, Pasalamatan tayo in Diyos sa ginutam. iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matulit ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa Diyos ingalangang at lubos mayipaya kapamilatan ng Kristong Ginumi. King lugod kaya kayang lelangan ing tao at inyang may ngayon tulid yang may parusan king kayang pakalulu kaya kang pakalulu kaya kayang kinabos
kapamilatan ng Kristong kaya kanganak ginumi. Kapamilatana, ring angel daring sablang koro, ring banwa, mitmong kapag mulalan lang sasamba king harapan mo. Ing siwalami magsan metong sana king karela, kabang kakantareng mitmong tula king dalit, ing kaya kang ligaya at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka, O Ginoo, Diyos mayupaya. Nipnoy banwa, atin labwat king kekang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Wanya'y daratang, ilagyuning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Tunay kapin banaloig pa, ikang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo, ban para kay kami malyalang katawan at daya, ni Ginuming Jesucristo. Baya mi daon ko sa nalupking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet pe pasalamat siya keka, piraso na at binyene ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at karanye, iti yung kanakong katawan, ami daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan, king waning kalis, pasibayang pepa salamat kay ka, binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti, iting kalis ning kanakong daya, ing daya nimbay talang hanggang tipa na mibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao, banketa mi patawaran la rin kasalanan, daptan niyo ite bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. I Kristo meteya, I Kristo mabiya, I Kristo mebiya, at datang niyang pasibayo, king kawakasan ng panahon. Inyang ni gaganakan mi o igpaing kamatayan, pamanyubli ng mebya ng anak mo, daraon mi kaya kayong tinapen ng biyat kalis ng kaligtasan, lain ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king ikaming sanang, misulusulo king kataon at daya ng Kristo, tipuna na kami ating metuning banal Espiritu. Ganakan me o igpa, Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco, kay kaming Santo Papa, Florentino, kay kaming Arsobispo, ding sablang pari, ading hanggang malugod at susuyo, magobrat sasawp, king kay kaming kasalpantayanan, keti king kay kaming parokya, ning Banala Cruz. Ganakan mula naman ng kapatad ming pepay naon at manenayang subling miye, ading sablang miyango abie, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan at pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya benang Maria, Birhenin dunin Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo at inupat king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu kagom ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman, king alanganga. Amen. Antimong mikakapatat, king kasalpantayanan, abi-abi tamong maos, king Diyos, king panalangin, tiro na kaya katangan. Kami at banwa, misa panyay lagyo mo, datang ke kami, ning kayayan mo, mi paminto ay loob mo, ketiking yato at king banwa, mi paminto ay loob
Aldo, Aldo, ibigay mo kay kami, ibigay mo kay kami, King Aldo ngeni, at ipatawad mo kay kami, ding salami kay ka, anting pamamatawad mi, karemi kasala kay kami, emu kay ipay sa walking tukso, nunay ikabos king marong. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Banking kasaupan ni kaya kang pakalulu parati kay mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kang kayarian at ing kayupayan at iligaya manggaman king alanangga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan lalakon ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya aming kasalanan, no nelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, pamayapan mo po ang bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ng Ginoo, manatili sana kaya kayo nga. At kaya ka antimorin. Ing kaya katasanang panalangin at kabanalan, mamungang kapayapan kimbiyata mo at kikiyatang pamiyabi-yabi. Kapayapan po kayo nga. Kapayapan po kayo nga. Kordero ng Diyos, ang milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, ang milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, ang milalakoking kasalanan ng yato, ibiyan mo kaya kaming kapayapan. Nyo'y kordero ng Diyos, nyo Jesus, ang milalako king kasalanan ng yato, nuanlar mayaws king apunan ng kordero. Gino, e kumatangpang tanggap kaya ka, dapat yagkasming amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apa makinabang. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atyo ka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, may king sablang bagi, at pag nasang ko'y tagapanda ka, dapat paulina ni ngening penandit, era katanggap king sakramento, umiyaka mo man na spiritual kening puso ko, kakaulan da ka balamuari at tsuka ka rin, at pakisan metong kayong lubusan ng sarili ko keka. Emo sana pa yung tulot, kapilan man, yung mikawani ko keka. Amen. Ginoo, yang pastor ko, yang mangapno, king kakulangan ko, kapilan man, eko kakisanan, uling sabla, kaya ibatan Inggilo yang pasoko yang mangapno king kakulangan ko kapilangan eko kakisanan uling sabla
king malabong adikot, king maglapo adanom, karindakot datarian, yaing pastor ko, yaing giduko, yakabot, imbandi ko. Inggino, yang pastor ko, yang mangapno, king kakulangan ko, kapilan man, ako kakisanan, uling sabla, kaya manibatan, kapilan man, ako kakisanan, uling sabla, kaya manibatan. Oratio Imperata. Luluang pong mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka ingkambilan na tingatan mo kami. Laban king COVID-19 na migdalang dakal kasakitan kaya kami at may kamate karinda kalatao. Aduan mi ngeni kekang baligdan mo kaming mitmong lugod. Yatchat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot king sakit at kamatayan na lilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mit pasulungan mo. Ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi na ring mamuntukan king pambansa at lokal. Ban king kapakanan na ring memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi. Ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi na rin doktor, deng narsis, at ding sablang lilingap ka ring misalunan. Ban makasulula ka ring masakit kambening beluan at masabal. Pagkalaman mo sanang kalausan, kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung kanilang pamagtagulaling king sarilira, king pamagdingap karing masakit. Emula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin na retang miyawa na, kumayip la sanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanggang kapainawan, retang miyango na biya. Pagkala mo kaya kaming grasya, keting kareting masakit at masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king kakayap daring sabla, ban makasawap kami karetang mangailangan na pakakalulo. Mananasanang paulining masabalmit pa magmalasakit king metong at metong, mikabyus kami king alang kasasagkulang kaniting krisis, layon tarian mo kami king pamagbayulog at kabanalan. Itinganaduan may kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Birhen de los Remedios, sinduning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Talakad tamo po. O mapamakalulu a Diyos, ingke kang kaya kaming pamakinabang, pasulungan na sana ingke kaming kapagnasan, at gawa na keng sanang talapot tu, king kaya kang katutuan. Itiadon may kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Ingino manatili ake kayo nga. At kaya ka antimorin. Bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya, kilagyo ning igpampo ng anak, ponimbanan ng Espiritu. Amen. Kaya katang misa midaw na, ingke kata sanang biya at pamyabiyabe at pamilya, mamungang mayap para king katula ng Diyos. Salamat, King Diyos. Itamoy kayang balayan, ikaw na kaya papasulan, pagkati punta mo pasala,